her geist agus obair a bhíanú. Tá barlí le héire, puipí le glanú, agus tá mixer sa dhé. Héag. Éisle mo bhean, tá mo chluigean tín. Agus go tí sin do bhar. Éisle. Be me síos I gan coppla nómi. Wel, tá mo buar a chuiristeart. A tá me sé hís a bhéir sin ísas gléiart, as tá a catte de chrapan agus póteart. Agus cédí roionna sin le seachtain an nuas agus tusa. Catte de havín só was duní gáil, ha? Bhí mo bhhéid tin agus maithe tééis go. Ó, lí gom a bhean. Ó, le me ceart go leor. Scamal sam a bhín de fosí an glóine go a bhaidín go dtí líe, a ní bhé me se foiic an teola sin obair a dhéanú. Dúirt be leat go men síos I gan coppla nóméid. Nis, gad leat, am a chluigean soachtain am martáise. A bré mar sin. Calta go inis. Ag gradú lom, na sinúr a ddíirtúir a dhéanú. Gad leat cé náid. Na cuma ditse. Ew mór, tá sum go díag beseart. Oké. Be me techt. Du sásta inis? Scamal sa go dtíanstú, na tá me se gáil go gaiileh. Tá sum go mén le bré agad. Get fi náte? Go dtí faúta? Hí gleatsa é chuirtó. Han me si a scléí. Ó go me leiscail roiin me dearmad. Tá de chláigen tin agus a codú I hart. Well car scarse do bhaicín buin. Beit go me tu sin abal a codú leat. A hála ggóil se ráis go bí pollan na róise. Ó agus dían si bheith máil na fan de hí. Nishabak, the full Monty. You have us. Just Nis a dort if you want that. And you had an fright mess of us, Hepburn. Man, I'm calling with 3 of that. The Henny Jug and Darvani has my, yeah? Oh, I'm raw. Wacht a toe te gaan gan a chummas shall rinse her lug. Geboren the can slachter. I'll drink to that. Kijk my chapa nach met us or Marigo fat tamalele. Get ut sa Rosha. Cartoon mystery lotto winner. Ach ruin chuig villion in zernas. Wil ik a riber shop? Man me go riber. So, kit for tay. Kit phone heen. En ik had al loodjo heen agus Susie. Nee. Boarat come out. En hier is my shan. Come on, Jason's brought up with Susie. I'm sure out here, and you know that when you dash her. Stochel. Hi, Rosha. Je hotel. Dag. Hello? Yeah, tá, 1 second. Jason, Tiger Deer and Riche. Hey. Hey. Chodl to go right? Chodl. Ben go hall and you. Oh, an willingness. So stoiger stump a bra my hain freshen. Oh, shit. Ben Rosha, you mesh nach well at Jason. You don't see what I'm seeing. It's coming on back. When you come on, sorry, that myself father fakla my hands latigs. When you malach moon show well skylish. Oh, that's more. Lua? Man oer oudin gelooi, begint hem te gaan door niet bij. Zal we om zo? Nach even hebben hens gelooi. Hanu, niet geen chipje catalog. Niet geen chipje catalog, bijvoorbeeld. Zo, kan u wel. Oor is een beetje geef. Dat is een des. Maar dan moet nog een vrouw, ja. Maar nog, die is voor een café gaan. Ik heb wat u zeggen, maar zo. Dat gaan we gebeuren. Start gebeuren. Ik heb ook het toereiles. Hanu, hij me heen, hè? Maar wel het, ik ga nog gaan toeneren. 8 euro's nu weer ervoor. Maar wil je naam die je verlaat, maar je hoor, hè? Ik heb wat u gram, maar zo. Oor, tamam maar, je is dat je moet kijken aan de kinderen gewoon. Tu quer kuna? Ik nog met de school. Wel, hier is een school. Ja. Ach, knert. Dan komt ik maar in school misschien toch niet gaan zeggen. Wat kijk je dat ik je nog wel ga? Ja, toen mijn meisje niet zeggen moet be. Wel, tu quer live groente, nu tu quer een waar. Je hoort mij gur late worm. Dan roert man het hand nach mij gur en wijn te bam laat. Bron er met Jace. Want mijn shan is regel. Kert de wat? Dit kan doen we. Wat kif er late worm maar sin? Die make hier wikkel. Wie toe geer mij ekkal?
Se bhí me Cetá mé cheart lei sin. It's all right. Du geeft toch rustig naar de kind? Kom maar eens schillen, Jason. Telefoon. Tik je. Waarom leeg haar dochter? Dat gaat niet vallen zijn. Jason. Jason, tá sam. Gwyl rydw i gwylior dyn tam, yr ym hyd nach hwnna brod wrth dŵs. Tá effelorm fwy gwyliorach. Ni ran effel yr efo'r am ffwtsa. Stw. Ond ydys fawr ni medio. Tá go ré má fear. Ní tú ré fós. Stw mw wac. Agus tá mw chrys dyn at. Sy'n ei medio ta me gyr yr o. Sure, cean gote. Ní réad me seo. Cad a hain? Wat de ré seo tá níos ar a heicní huas. Lís a cheap mar go leat an hecni. Is slum. Ach bhí lís chu bliana í cuidir foiicnamh na cheanna mise. Oh, well, ní le chuig bliana imi a fós, well. Tí tá rá nach bhfuil. Well, cai se go botún tá mar sin. Tí tá rá go botúna. Gus tá friggin conrams le chrothú. So, tá tú ceart. Tí tá rá gohfuil. So, go thuirt mar sin. Tá den ní leannach. Ach, ceart. An gapan das gaanta ma. Rút me se sin. Sorry, ní rút. Ní leannach go rúdí gal chamán leinti seo chum agus. Bhí chur imís gaiitiir. Well, ní cheart go goidech, cos, tá sé tiltad. Béid an cheartm tá rá. Ce bhá? Béid nach dainach se leat. Well, tá tú crocht a taine inis, cos bí cín nach dain se le mainar tá tada. Well, tá go sé post taintín schoil hort. Ach ní hrústum daine mo gglach an trast an bhór. Rinne se bab sin pí chunarm. Agus, well, ní chun tead a Hara Mastert. Well, tá Conrad nach bhfuil? Ja, tá. Cean ceart an teag lídor. So, tá tú sábhat sa mar sin. Tá. Nis tú gur cup an café? No, ní bhéh gur maid barla mo conas na chóirtú. Hipcin as a dogma. Sure, even what I call said, but you're not called Paul on the other anyways. Hi. Mi capar go tá sa bhíán. Yeah. Tá sé go hálan sin nach bhfuil? Tá. Tá specialta. Súibh na san. Tá riocht na fearig an ordaig mar sin. Gur sam gur fáilt súnaíú. Nach ránis. Tá chu dam leis an airge bhfuil. Is duibhne. Cínte gaiir an damthart an seo rénos. Anna, ní bheith simime dal amach níos starnaí. Le haid zoch na ordaigin. Féidir go mech. Ads nach teochttaí haigetá gist at an brain den áit sin. Ní heis na bhí gersan. Bhí me smíanamh dal go gáile béidir. Ihe ceartaí an rá. Bud ag nála nithe béidir dal a gigan í sin? Well, tá sa dom éar amach. Date, like? Well, brahan sé. Céir. Well, I dúcha am do meach. Féidir go joki. OK. Tá me chud a ír amach mar sin. Dúcha tú? Ní hoki, tá bronar. Ní meach an maga. Tuach a bheith cínte. Mi ceap gur tú éireach nó a cínt. Éireach? Mise? Well, tréis méid flirtáil ar ina mé leat agus níir tú amach me go dtí níis. Oh, well, daibre sé.
Wachtú an go fónhar ar fortún zeis. Nach tú a cheapan. Ní se ceart. Spáin go. Ní had an chuna déanta meis. Well, cefar hína tú mar sinna? Ach ní hína cena híine me. Nach, tá sé sína hín sinna. Well, ní had an na téirí céna ví a gan na híine mise. I mean, ní taidir cí tefaí na lís chuig bliana. Ní lón se fiú na díd. Bu tú 15 gur léú a sola hín tú a? Ó, tú heb go friggin amdal man orð cinn túil? Look, cá gur mix-up a 15 tá. Friggin túrs go mix up a cean chuí. Jeez, rush cydíonas me. Te nach líon tú de léador. Trídor, ja. Cad na bheith. Ba ma 15 go mar sin an sort amach. And you'd friggin' never shy if you want úsad ní smó. Jesus! A dóchlog Geraldine. OK, gur maithad. Ah, hi. Hi. Gar ceart leor? Tá gur maithad. Tá mu golisteach Geraldine na haine dríalcha. Ah, iontach. Wel, tú raid fa seanis? Tá. No, bháilm a bheith. Níl sé éisce, wel. Wel, ní teach nádar go mé imniart. Dar rud a chins mí ceart mar a méach. Tás amach tá mé mar se hena hain, is ní lánach test. Tá tú gin rud a chins iontach an seáft, Susie. Dinar bit as ásta fiú cuiinú ar é seo a dhéana. Dor huis na hobráidí agus an fin agus scoilhort ar waile duine ag an eile. Tá an das a go maró. Céir a détaíon sé methar é. An tá a go. Raid sé go mór an dúir a bhí deachtín nar ha min an tadaí ina go. Bin an bevesa faoi. Ar leit a tosan an rud a chins ina go. Níle sama me me fellúnach go fáil. Wel, mar a mé, seans go mé de grifór. Seans. Agus ag dearú hir hall, sco mé cé ag hir san dó an dó. Sé rud is táchtíí a go mé dethar ceart. Agus bé sé ceart. Déan an na doctorí na hobráide seo beag na chola lá. Tá sam. Hi. Listen, tá ma chéint go mínú cinn a bheith. Listen, come amacht, cos tá ma dearnach an hain. Mai tú ceart chlór? Ja, cynneart. Sure feice me nach tú. Agus, bain tead go dam an híos. Tá se an áman nach bhfuil. Agus, sure beidir go bréite me tíar chun bhirtein. Rud a cinn stás. Mar sort, ceilire. Bhfuil ar thudahort. Agus, mar cóir buchas. Buchas? Ja, socht an airgad. Ná bhfuil chimart, ba sé definitely amhanar tróna. Okay. Okay, well, feic mar ball mar sin nu. Damn. Hello, Susie. Mac cha. Dana cam outlet, right? Cha fear háchtach. Rud cinnta tar tarlo. So go gluch reis am chlús jens tú a seo. Right, slán.
Pauline! Pauline! Oh, Michal, beth am eich siw? Fys my dad. Wrth ad, cawrin sian am flwynig i'ch aniol sis. Ni rhan o'ch wach mae'n sian wrth ad agos mae ger y ffoclin i fe amlet. Cerdd o wet? Wel, ni mae ger fe cym o ladr ysdiach dy hil person na tad yn ysach. Wel, han i'ch mynd o'ch le dania mae glachlyn cwplwyl a gair i sian nhw. Agus mo fi? Wel, beth nach ma'n eich sy'n slwm. Mae'n cerdd at ni, wan eisiau lad? Tas am o ffolin ach, chwa mysio hwsa dan yn ymach o mocsyn. Ach, arno i ni tas yn misio, agus ni wan eisiau lad? Bran, ni'n o'ch gwrdd mae ger fe cwrliort. Ni wan yn gwfec yn gorti yw, gys sy'n effog i hafta tfalch dy mach wai. Yn geddol si is tá gno am le Daniel McLaughlin, agus yn darnadol si is Neil Corleg tasel wen fi me hel persanta. Tog yma, ni rhan o'ch gwrdd mae ger y cogrwch o'r dychlwys. Dat is het red zo, wat is het sin? Ja, dat ik ook een right ad. Toen mis ik in macht, maar osli me veel chance kan jij meer wat ik in mij afveilen aan voor. Wel, Jack Louie, maar dit er. Leis gael. Teach dan. Was ook een keer de wientje. Gewoon een pisje. Gaat ik eigenlijk hoor? Oh, touw. Maak wie aan, dat je keer gaan liggen er. Daarna had er weg nog wel. Oh ja. Ken al dit, hè? Meg? Nou, smile me kan er al. Je goed 5 niet gevaar toch? Als je het kan niet zeggen, is. 5 niet. Maar we zien al 4 maar dat je dan een beetje is ooit. Ja, we zijn ook wel die wie krijg als je mij. Ach, maar dat doe je met als je kan niet zeggen, is. Geen van de kerst niet wie weg. Voorbij, naar hier. Maar hadden we de kindjes spelig? Neer Horle. Mijn kindje nog goed had aan. Het vigilance ben paranoid door. Brennan Susie, maar doe je een of niet? Hadden het aan. De Broner. Je wist die kaart mee naar de luwe. Den darmen daar, oké? Okay? Zeg het? Ah, Pauline. Dat is een haling. Ze she's. Ik heb een meal gemaakt. Oh, na, haver ik. Vind ik smijn de vert, dat ik smijn al haar en daar is er een ons. Tas wil hem nog mee Chris Jachart? Chris Jachart? Nee, tas de Chris Jachart. Fioan dan met haar geri. Nu is aan frisjen. Ja, ik heb toen action gevoel, maar is kasso. Kan je wat ik in Jana frisjen? Wat de kop aan thee? Oh, Niels, Kan je kappie? Oké, Martin. Pauline, is morgen om de goort. Gehoord ergens toe, voor vroeg maar het aan. Wel, niet hij go met vroeg, ach, toch kunnen aan le cliënt gegarryd. Wel, niet mis de rager war een pleasure hoe ik kan. 4 van 8 jaar. Zij kennen al aardig, alright. Wat de kinderen leed hoe kaart is, zal er heen het wel. Ach, maar rood is alleen maar gewoon friggin okkologs. Niet aan kon heen je misje. En ik niet aan het achter in het leder, hoor, gaat het? Nee. Ach, vang je me maar zo die lachlentje. Maar je niet kan wollen maar. Njak toe. Wel, ga ik maar hard in je. Skotje. Niet aan kotje is. Gaat me de hees aan trouwer meiden, is wie Cora wil gaan zijn meid. Wil een heel trolle atri, wat? Nee. Ach, bewaar hem dan echt. Sprande just een roetje dat kimachje tronona. Je hoort. Hoe de kinderen is. Brennan, te brown Mac. Ach, wie meint naar Rudy Ellemar daar? Kom maar sterker kort ik tiger meiden. Ik tiger. Hoe Skyler naar het kind zo? Toek er hij weg. Als je 10 is, dan vaart hij sir. Als je gear lauwerklom voor je, weet. 10. Ja, geen 10. Alsje. Alsje. Cancer. You mean Chapa was the cancer? Well, freaking hallelujah, huh? Molke more idea, my shit. Jesus, weg. Kijk, je weet als je er af voor je eenden. So you can't be in the time of the tiger. Hey. Ik ben natuurlijk een crocodile. Hey! Hey! Wel, slaan, Daniel, slaan. Was er daar? Ik heb je gaan dan kap, man, dat ja. Brennan is. Ha? Scam je nog eens keer? Ab ik moet aan mijn source met de laatste gewoon sloppen. Ik tog een boek in is je vaak. Tog een boek, hè? Zo kan me fokol aan mag wat je masterchen. Kom eens weer een rotje. Kom eens dik chalatse, hè? Is los je niet. Hey, come on, nou leg me. Come on, Hey, laat. Frikken, mag hem flikker uit. En mag hem. Hey, clear the garden. Dat is ik eigenlijk Jorntje.
Mae tawgr mahad. Mae'n di'r bren o'ch rhaid sio. Am sy'n grom o chryw hyn i ffeir. O, iawn o fod. Cyrta dyn ta cast am. Ynys chwma, chyn iawn y meriste. I des yn sy'n ffeir tosad gyma. Ond fostering. Wel, tom eich o bwych i tas o'ch gwchyn y tŵd eistedd. Wel, anw fod. Stoi gwyl gaelys, ma'n ymgyrol y meg y lawr o'n gwrs ysyn. Mae sy'n chiar na ffeir mar wyl gaelys. Ta fod eich. Ach fi mis i chap o gwni gwyl y fertenia o'r hen. Ach na chwagad o hyn i'r gwrs yn sy'n ffeir. Gwrdd un o'n fi chwy sienlin. Gwyd i fynd, tas am gyma ffeir gwyl chwy dan sio hyn i baint le togi al gaswyd. Agus gwyl gwyd ffaibion i hyn ag na creatwr i'n isio. Ach dyn am wyd e ffeir. Ti cwmwyd ffryd le cwn y deg. O, diolch ti wo. Smarot. Ile gwyd gwyl glan o balaiert. O, tot, mae gofod sgeffi. O, o diolch ystwn che. Wel, ni mae gobran, ni mae tocwn o'r nef. Wel, fair play oed. Smailym dynnog a cael na chwylandr o gwla cyr o fel lai, bydde. Wel, ni la i bre, ni la nach plwyr ach laig heis na sgale. Slan. Slan stoi. Dyda sy'n gobr sy'n gaff ein ysgwyl? Wel, ni'n na rire. Ni mae tocwn o gysiemus fi ciltam yn ywch ni meid. Seamus? Cys eisiau nid yna? Sia gobr sgisnach. Seamus, sy'n gishtnach? Sia, wel ni sia cocrach na tad mar sy'n. Ni sia glanas ni chan sai, stam sia tocwn o go. Ta Seamus fi ciltam, ag ni chan sahi sy'n gaff Na hana dwrt ma. Wel, ys regyn tan fersiwn na hein ni chan i gert. Snach kom o gotsin ar ag tŵ not. Snach kom o gotsin ma dag as hein is skobit. Na bi kaint mar sy'n lomsa. Hys a hosa ni misje. Tomorrow the Hargent, Durkin Luffal. Has a grass the Conan Rutkins. Ni amdal me. Sure one Conan is a horse. There's my Dutch man after ball. He can cane I with high gilish. Victor Luffal. He ni shan't name I reckon to. Agus a bra sauce to lesh an arm. No. He na Conan he ni misje. Talk away. Daniel, it's all right. Han dúir sem an geld sin an machas tras an head teledachar. Cwyd mas agora. Cwyd mas agora. O, dwi'n cael clywed o Daniel. Tá. Ní le sam, tá mis sé chu léach ar an doctor. Direct, bod e'n offigach slainte. Sia, wel, boalym garon i yna. Mariol ar filan. Ta sia, uffasach brocach ar fad, agus ta mae cynni'n afrysach mariol ar fiach yma. Gs rhaid ffordd i ele. Sia, wel, cool chaint yn tenamatair, agus ta sia'n brif rhaid y mael ar ras na rwn. Hallo? Hi, kijk wel. Wat ik nog eens nacht? Eén dag. Oh, no, ta dag. Ik ben met got de tear. Oh, nou ben je geen meer te verzin. Tanja, ik het dames gaan vertellen. Sig sias an sin. Wat je wat scuil om een Sig sias a dort me. Gynnu'r bod sgwylio, mars ni'n sy'n cyntach o tio. Níl tos ag dal arbe nocht a bheith. Kijk, mag hij net gemaakt uit versen? Waarom zo? Als een man mag haar goed dol om ogen dit. Ik heb pas goed zo gaan ik gedaan, goed zo dat ik gaat niet. Wel, niet, wij gemaakt als zij gaat niet opschen naar het gaan.